بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدمي بركات تري جلسة ودان تبي مها بفنا وربنا مرحبا دنمان جميع سلفراتون سلسلة کو سلف فورم گنامگا کورے مگندا فورم تاکی دینی تفاتو ایکی مولوتا وگالومن ادی الوادا کورے گندا فورم تاکے می کورین الومن وانی میگے ہاتر فورم کورے گنگوسفا میرے کورے مگندنی سلف فورم گے فسوانا حرکہ میرے موضوع کی ربا ربا دننے ونیما الومن گے ہیتن ہما فرتمس انان لفظکی حرام اہنوتا ایک معنی کی علومن ربا کے حکم علومن کے بینگے نم سیتامے کی علومن کے اسلامی مجتمع کا ربا بھی کم بس معاملات کا نوجہ میہوں نوتا نوجہ میدو وارا مدے سوال کی وگنتو مہم میوانی अलगोड़ दिन वे नि जवाब की अलगमन नंग एंगे वावरंग हमने एंगे नहीं एंगे कमंग अलगमन न गब्बू कुरवनस हम नेंगे नहीं अलगन दिन वे नि रिबा की कोबा कमे रिबा वाणी किहने वेगन कमे नेंगे ती अलगमंगे मुज्तमा अलगन दिन वे नि मिहा दशा वेट्टी कमी वाणी इंशाअल्लाह मेरे अलगमन मी रिबा के मौलूगा तिबेफुन्ना थिंग इल्मेर को आखर दक्काने أي الشيخ محمد سنان أدي الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم دا الشيخ عبد السلام بن داود إن شاء الله تبفنا ربايا قوليكم ورجينا معلومات تمرة أيجن دان ألون وران أدبر كما يكون مدنا وداني ألمنجتين الشيخ محمد سنان الشيخ عبد السلام بن داود دا الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم ಅದೇ ಮಿರೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮತಿ ರಿಬಾಗೆ ತಾರಫ ಗುಳೆಗುತುಂ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಂ ರಿಬಾಗೆ ತಾರಫ ಗುಳೆಗುತುಂ ವಾಹ ದಕ್ಕವಾನಿ الشيخ محمد سنان شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أدي ميريجي مي موضوعكي أدي معاملات غوليغوتون ورا مهم موضوع أقول من كتير كم بيفلكم إيه معلومات لبين جهة فدا أدي معلومات مي معلوماتك إيقتون رباي مي بنيبني عربي بهوغا وكلمة مي كلمة كي الربا ربا مي عربي بهوغا مي بينهم كوراني إتورو بومنجة ماناك شريعتوغا علمرين تفاتك عبارة تكون مي لفظو تعريف کو دوافه اگتون ام شامل ادن فدان ام كور عبارات گتوگا علمرين بيان كروافني هو الزياده في اشياء مخصوصه اي خاصه تكچگا اتور كورمه معنی خاصه تكچ එකතැන එකච්ච බදල් කුරායිරුගා නොවත ඒ මුආමලාත කුරායිරුගා ඉතුරු කුරුමේ එහෙන් කමුන් අල්ගොන් වෙන්න එබ ඉංගීගෙන් එබදේ خاصة تكيتشج واهك اغتون رسول صلى الله عليه وسلم كبا خاصة هايتشج واهك الغون منا بيان كود وافه رباගේ باويتهوගේ تريغا ايගේ تريغا رانا ريسا ගොඩන් හිම ගොඩන් අදින් ෆදන් කදුරු আদি මේ আদি ලොනුගා හිමනිගෙන් වාකම් බයන් කරවාෆේ අදින් ෆදන් මිතකෙච්චා ගියාස් කරවාෆා ඉන්මරින් බයන් කරවාෆේ මිතකෙච්චා ගුළුන් හුරි තකෙච්චා වෙස් මි හුකුම් වදිගෙන් අන්නානේ කමුගා ඒගේ තෙරේගා අදි කිරේ අදින් ෆදා මිනේ උලේ තකෙච්චා කේන් බුයි මට්ටකා කිරා උලේ තකෙති අදින් ෆදා ඒ මින්වරු කොන් උලේ තකෙති මි මෙහා තකෙච්චින් ඒගේ තෙරේගා ශාමිලු වෙගෙන් දානි කමුගා මිකොතුන් අල්ගොන් මෙන්න බදලායරුගා අදි රිබාගේ මි මුආමලාතකි වරද දිගු තාරීඛේ එකුලවිගෙන් වා අදි මුආමලාතේ මි මුආමලාතකි එගොතුන් අල්ගොන් මෙන්න කීරිත කුර්ආනුගේ අලීගා අල්ගොන් මෙන්න ෆෙන්නන් ඔයින් හගීගතකි යහූදීන්නව සල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි රිබාගේ මි මුආමලායි හරාම් කරවාෆ නහී කරවාෆ එකන්
algon mennan engendani Allah subhanahu wa ta'ala bani israilunge mihunna eba mihunnan Allah subhanahu wa ta'ala halalu vegenwa takitige tereng gina takecche haram kurevvi sababu tawge terega ilahu ad bayan korwa fani ebamin kofawa baikal amal tawge sobun Allah subhanahu wa ta'ala wani bait taket ebamuna haram korwa egotun ebamin kofawa amal tawge tereng en amale gotuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi korwa fani wa akhdhihim riba wa qad nuhu an ebami hunna riba nahi kurevige wa haluga ebami hun ribaga hifa ulne ribaage muamalat tan ebamin kon ulne enkamu ilmeri mi ayatuge tafsiruga ilmeri bayan korwa fe tawratuga ad musa ge fana bawale un tawratuga ad ribaye kiyai haram kurevige wa ichekamuga wakamuga ekamuge dalilu algon menna mi ayatun engingen dakamuga adien fadan rasul sallallahu alaihi wasallam ge zamana algon men badala iruga ekalege fanuge zamanuga makka ge mushrikun naki mi muamala wara fulada iraiga waran aamu gotegga ebami hun kongulun muamalat ekkan algon menna rasul sallallahu alaihi wasallam hadis bas furtakunna tarikhun algon menna engi bayan ve ebade enkamu mi war algon menna engenda kamaki mi muamalat ki mi wara tarikhi muamalat ekkan algon menna ebingen ebade tafaataki duwaswarta huga tafaataki nantaki adien fadan tafaatu eki ade minwaran adi mege mi adu tafaatu ikamuga vi namais mi muamalat ki mi wara kuri zamanu suren asfawa muamalat ekkan algon menna engen ebade ekudu ribage wattartak algon badalairuga ade devattarigge ribai ade mi algon menge terega tafaataki nannamuga algon menge tera taaruf ve faave algon menna shariatuga islami shariatuga mi devattaruge ribaya behe gotun asfe egotun evvattaruge ribaya ki mi ar ribal fadda ki mi riba hinga echitawge tereng ebbawategge deeti ekati anikkacha badal kura iruga ekati anikkacha wuren ituru koffa ede dinu ehma mi gotad de dinu mi kureveni mi kiyeni adi ribal fadle mi buneveni ei wagutun ekati anikkacha badal kura iruga misalaka rana ram badal kura iruga nuwata rissa rihi badal kura iruga ekati anikkacha ituru koffa ede dinu algon menna mi fennan algon baladaru algon menna dehawa kamaki kuriga mi kura baikal muamalat ekburi bata system ge gotuga mi kureve baikal muamalat taketi ekati anikkacha badal kuruntan ebahuri egitere kadura adien fadan godana enam salgon menge mi zamana aswairuga mi wani ribage gotuga amu gotegga emme fulada iraiga mi hinga ade muamalat ki mi fasage muamalat takamuga algon menna fenigendani ehinkamun ad ribal faddu tere mi himeneni ad riba himene efada bawaitta ekati anikkacha badal kura iruga egiterin ibbawatek gecche ekati anikkacha badal kura iruga ituru koffa de mi adi de dinun wata ekama shartu koffa ede dinunta ehinkamun mige terega fasa ya badal kurun rana ram badal kurun mi fada muamalat ebe himene aikiga fasaya badal kurairuga ituru kofa de dinun taka mi fada kankan behimene enko mege tere algon menge tere komme be flaka ve sama waraboda visne algon menge miharu algon tere komme be flaki ves abadus dollar echi gannan jehwa be fulun fasaya badal kuram waragina jehe adin fadan bay be fulaki rana rihi ekati anikkacha badal kuram jehe be fulun bay fara ran misak rana rang nota rissa rihi bay farange badal koreve hajja nota ifada kankamuga gosuleiruga ad devona wattareke mi ad ar-riba an-nasiya ar-riba an-nasiya kiye darani ada kuran mane daranye gotuga difa fahun e ada kura iruga ituru koffa de dinu ehma fami ekama shartu koffa egotan ich difi kamuga wanama evani ad mi ad ar-riba an-nasiya giteria wadigendani misalaka fasa ideruga misalaka mi wagutuga fasa idifa fahun emmas fahun wata ingahar fahun genneiruga
waki percentage nuwata waki adaden ituru koffa genawma shartu koffe kamuga waanama mihimenige midani adi ar riba an nasiyage gotuga algon men mi debawatuge mi adi riba ge mi debawata bali kamuga weenamais hama mi debawain algon menge mi zamanuga ves tafatu ki nannamuga tafatu ki goiggota beenon koreweken algon menna mikan korewe gota badalumun algon menna deha wegen ebode deminani ege terega mi ade algon men engenje ani muhimu kama kimi wiafariya ribaya tafatu qurani kihinettu mi algon men wara rangalan algon menna engenje he wara muhim mawlumat mi kobato wiafariya ki kobato ade mi ade ribaya ki kuni denne gota eru rasul sallallahu alaihi wasallam zamanuga eulunu yahudin wata mushrikun emis mihum we sagigatuga emihum bure ulunu e wahake ki emihunna mi deetiga tafatu emihunna nuisnu ehwe allah subhanahu wa ta'ala wahi korawafe ebamihum bure ule innamal bai'u mislu riba ham ganevikkom kisei ham riba innun hay hem efadan ebamihum bure enna sallallahu subhanahu wa ta'ala wahi korawafani wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba Allah subhanahu wa ta'ala ganevikkun halal koreveviye adi riba haram koreveviye enkam algon menna deheko de kamaki mi deeti gorbod faragin ebolek ei hama halala haram ge faragu ebole mi deeti ganevikkuma riba ya deeterek ei Allah subhanahu wa ta'ala mi wani ganevikkun hudda korawafa adi yakiga riba haram korawafa gina fara algon meteren gina befulu mi balale weni e kamek ge enukunna natijaya mi algon wara boda visnanje kame e misalaka riba ge muamala kokgen wes faida evani adin fadan gani vikkagen wes faida evani enus islami shariatu ga hame ekani badani kiyen ekamuge sawbun enukunna natijaya kan ekanyannu natijaya ekiga eba bele e hinga gotuge macca e process edani kinetto hem mikamuge macca bedigen fahare me fahare natija misa eggoy vikamuga winamais e hinga goitta fatu ujje kamuga wanama molin goswegen dan ehwima mi tafatu egoma kiyei wara muhimu kame mi gotum wiafariyan algon men balalaru kam mi balala fikamuga wanama wiafariga mi meneni gadala masake kuru maniki de faratu vikka mi sadien fadan ganna faratu wes ehennamo wes ribage terega mi meneni zamanuge macca mi binawani ituru koffa de dinumege macca hema e masake kur vikkuma masake kur nuwata e customer hoduma masake kur maabod kantata ke no ehennamos boda mi faida wani kom farata faida mi wani e riba de farat ehmi algon menna mi engenda ke zamana ki mane ki zamana misal mi deni lone emas duha demas duha oda inga har hem zaman ituruwa warakan edani eyan mi ade wanna riba ituru kura gotuge matiga riba ge muamala mi koreveni ham ifadan wiafarige muamalat ekkamuga wanama defaratum wes e gelluma faadaga hissa eba kore ganevikkuma enmois riba ge muamalat ekkamuga wanama riba ge muamalatuga e riba defaratukun e gellumen hissai nokuran misalaka riba de miha ena riba dinima nota lendena fasa dinima e fasa hifagen yani nukunna tanum waga kwais jaha gatas e dimmiha ekamge zimma ngadan nukuran e miha jen barabaran e fasai barabaran e buna adadakan ituru wefa e gotege matiga e fasa de ehme mifada ba mi gotiga kureve muamalati mi ribage muamalati e ma ribage muamalati sobon ekamge gellun emiha warab boda kure genda faraitaka ami me ad wiafariya ribaya huri tafatu ge terega himene kam adien fadan wiafari ge terega himene mista kunna fasiha kodinu ehnam siya khilaf riba ge tere menani bayaku ade mi mista kun ade darani ge tereya mista kun gambu aluma adien fadan mista kun na dati kuruma mi fada kankame riba ge muamala ta ge terega ebad hame fadan algon men mi kankamuga algon me waraboda visnalanji ani muhim unukutay ki me muamalat tak algon bayada iruga ebe muhim kamaki algon huriya kamek gavis algon me bayan sa haram korwa fa kantaka balala kamuga wana mois
khas gote galgon mirege mi mawdu adri mi adri baage mawdu galgon ba kamuga vina mois nan eyye nun hagigatuga algon mege maccan harama halal binawegen wa kamaki faharegga ribaye kiyafaane war ehen kala nantakin algon mi zamanuga tafaateki nantage beenu kore misalaka interest we beenu kore charge minan ewa beenu kore nota commission namuga beenu kore nota jurimana minamuga ewa beenu kore enko mifada nannan ki kamuga vinamais algon men badam mije kameki e muamalan e hingani kihinetto kon usula kunto ribage muamalan e hinga goi e kuleve to nota nunto e manan evve sadegga ei ege maccan hukumen anna kamen ege badaluga e kan hinga goin ei algon men balanje kameki e ilmen bayan korwa fe fahzamanuga alamat hoge terega asve bain haram takeccha riti nanta kiyagen etageti promote kurun sak zine ege nannun ehen name fashui feeraman mi adenu ehen name kiyagen not music kule samanu enun ehen nanta kegga hame gota riba fada muamalat takis me fada tafaate ki nanta kigen miyanan ehen ve inwer bayan korwa fe shaytanaga makarweri kam giteren himenigen wa kantaw giterega allah subhanahu haram korwa fa takeccha riti nannan kiyagen miston giterega promote ei riba e bunefika mugawana ikakusnu hifane enamis ehenname kiyagen nuwata mistakun ole fada ade nanta kiyafika mugawanama ege sobon e fada kankama mistakun neenge namois e fada kankam kurma mihon ekam gitere wadigen ebade hame fada mi riba ekulevige miwani ki nuwata e riba ekulevumuga algonam balanje kamakiyai ege kuda nuwata madu minwarege maccan kuda bodu minegge maccakannu ege badaluga kitamme kuda percentage ves riba gotuge himenijje kamuga waanama e waani ribage muamalatak ad gitamme gina percentage kamuga weenamais ehikamun ei percentuge macca nuwate naga minwarege macca binawa kamen e ki ribage muamalatik kamuga waaname kitamme kuda muamalatik kamuga weenamais ad kitamme bodu muamalatik kamuga weenamais waani haram weki hame fada algon me mikankamuge terega ahe algon bisnalanje muhim nukudaye ki ei abadues algon me mijeheni muamalat kurave gotan algon badam mijeni mi zamanu go tafaate ki muamalat tan anna iruga muamalat kurave iruga algon badanjeni e muamalat kurave ni kihinettu riba gi tere wadeto no de juwa gi tere wadeto mifada goggotun algon badanjeni e kun ekan kurave gotege macca ege namakannun algon men badanjeni ki ehwima algon men abadus wara boda rakkate riwanjen ekan hinga goin algon men das kuranjen wara kuda gotakun tafaatakin atuedane algon menna kurin dennevi gota beeru nuwata beeru fusu nuwata ege natija balala iruga adi en natija en adi ham vikamuga vi namais e kan hinga gota balala iruga tafaz taken hunnan den algon men balala iruga algon men kura muamalate sahawa ilmen bayan korwa fi asasi sifatake hunnan jene kam algon men kura komme muamalate kamuga vi namais vyafari gotun algon men ecce ganaviki kamuga weenamais algon men ecce kuyeddin kamuga weenamais nuwata enun efada muamalata kuri kamuga weenamais asasi sifatake hunnan ebaje ekora muamalatik egotun e asasi sifayaki ei ribain salamipu enkam ribain salamipu me asasi sifayen ei algon men kura muamalata hoga hunnan jehen em ribain salame wan jehene adi em fada eya ikiga juwa himene fada kame algon men kura muamalatu terega himene gen nuwane mi juwa himene fada muamalat salgon men terega bai farage ba kurave tafaateki goikota tafaateki minwara hame fada anikama ki ei eya ekiga ghararu himene gen nu ghararu himene gen nu egutun gharar ki mi e vikka ichitawge terega nuwata etakitige terega neenge gonnenge ichitaken himene himenu sa neenge ichi nuwata engen nuwata keti evikka vikkunta mege terega adwadin ebade adem fada ya kiga mihaka milku nuwa ichi mihaka vikkuma mifada miha kamaki mi gararuge terega wadegen anna kantatta nuwata gonnenge ade muamalat ehem kamu mifada mi tim asasi sifa algon menge mi mukura muamalat hoga jehene hunnan e mani ribain salame wan jehene adien fada
juwaage muamalatun sadame wanjehene adiyan fadan ghararun sadame wanjehene enkam wara muhimu mawluwen emme alobeta khunna uktun algongen mi mawluwaki sawbaki algon menna gina fahara mi kankan algon mege mi zamanuga hingamunda goy algon menna neengijje kamuga wanama wara fasehan algon menna ribaage mi mawl mikamuge teriya mi muamalatu ge teriya neengives wadige hingaadaane kan ei algon me wara boda biruwetiwe rakkateri wanjehekam. هذا شكرا جزاكم الله خيرا الشيخ محمد سنان الشيخ مي الشيخ واك ورغينا أكنت أدي أرواد إنما السماء إما نكتا كن سواد كل على من تيرين ها ورغينا بيفرن تبدالو هن شيخ اسمي إشارة كل في مي حج قصة مي رانا بعد كورا واه كي أشيدين على من ها ورغينا هم منظر فين ساكا با رنگ هفاق ميدان يا ديجي هوري هم هوريها بارن تك هفاق قصة ما رانا بعد كورا منظر den ega kina to kawat masse ki mi riba himeneni kine ekan kurimato komasaraka tafsir de panta ade eguta mi barang hifangos mi arang ganna kamuga be wanama furta mi kuranje kamaki eguta badal kurun hudde nuwane enos furta ma jen e sawaba kiye e vikka fiharang en age ganu ikkane mane ke baram wima gannani agu heko gannani eme baad tafaat ke detto aran nota a misak angotin ecchemi vikkani takul agubodu ko vikkan emima eme furtames kuranje kamaki ei e baran vikkalafa lari hodafa dengi gannan je ecche gannan je mane ke misak angoti kamuga vigenamas fashek kamuga vigenamas vi ami egendia baran vikkala faasa nagaf dengi tura amille atun faasa mi lanya lagen me e aran nota me manike angoti nota e fada fashion etchen algon men gannan chen wara fasehan ahagigatu me hayat badaluwe medani kureveni ekkame kurindene ko hame emme natijay me anani ha manike hama me angoti algon men libeni enams e libe gotuga me uleni koda massade em gos algon furtam jene baram vikkafa fasa hodafa den e sa angoti vies notaram me sa fa vies gannan chen ಅದೊಂಗೆ ಮಿರೆಗೆ ದೆಂಗೆ ನುಕುತಾಕಿ ರಿಬಾಗೆ ನುಬಾಕಮ ಗುಳೆಗತು ವಾಹಕ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರಿಬಾಗ್ ನುಬಾಕಮ ಗುಳೆಗತು ವಾಹದಕ್ಕಾನಿ ಅಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಬಿನ್ ದಾವೂದ್ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أدي رباගේ නොබෑකම්ගේ වාහක දෙන් තිබේ ෆුන්නම් අල්ගොන්ඩ හොම හිතන් අරණි අදෙන් නුවානේ එහෙන්නමස් කුරිගා ෆෙෂුනුත් ඉරුගා අරි රමීස් විදාළු විහෙන් algon men ekan ihsas korewele tankole kuda ehme algon men mi wahaka handan a kollan ebaje nuwata handana gennan ebaje furtama kame gotuga meti riba yaki Allah subhanahu wa taala haram korwa fawa kamakavu demmega kuder kole kurin algon menge sheikh sinanuge wahak fulun algon men nan iwigen hingejje jahiliya zamanuga bes nuwata yahudinge teregawes adi Allah subhanahu wa taala bawalevi ehen diintawgawes ekan haram kurawwa fawakan ehmima yahudin Allah subhanahu wa taala ge la'nata kofaya ebamingo machanga e sababai ebamihun riba ka ulum shew dhikur kurawino tawidalu ayatu ga wafadan e sababaki Allah subhanahu wa taala ebamingo macha e halal kurevi kantatak haram kurawwa ilahuge bodeti niyometta kun ebamihun mahrum kurevi esabai wa akhdhihim riba ebamihun riba ka ulunative wa qad nuhu anhu ebamihunna ekam wani nahi kurevigen awun men ala imran surat balala ruga e suratu Allah subhanahu wa taala e bayan kurawwa kanda eligen sariha ibaratun ribage muamala nukurma إن الله تعالى وحي كرفني يا أيها الذين آمنوا إمام الجميع تكون لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا تبامهم ربا نكاشة جنا تاكا يترو كورموجي تريغا نوتا غوتون نوتا يترو كفا ميتونوغا مرادكي مادون يترو كفا كيوم هدوم جواها كنو مرادكي أي يترو كوربي اتشي غوتوغا همينة كما كفاتيوه الله سبحانه وتعالى مي آياتوغا مي فدان ذكر كرفني واتقوا الله لعلكم تفلحون تبامي هنا كامياب لمتكا
الله تقوى ورواش مانك الله سبحانه وتعالى تقوى ورواجين تباميهم ربا كيوما أدي ربا كان دينما أدي ربا کے معاملات تكا دور هلوي غناش هم يقول الله سبحانه وتعالى صريح عبارات هن آية بوحي كرفا ربا كامي هنگه وحكي جواب دمو قتو إنما البيع مثل الربا ويفاريكي أي ربا فد اتشكي ابنا بنما إله سبحانه وتعالى وحي كرفني وأحل الله البيع وحرم الربا الله سبحانه وتعالى ويفاري هد كرفا أدي ربا حرام كرفي إمام مسلم روا كرفا في عبادة بن صامت رضي الله عنه أريهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفي كما دمجا شيخ متنوغا ذكر كرفي ربا همني كما النبي صلى الله عليه وسلم بيان كرفي واترت فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفني بدل كرمك تريغا تباميهم يترون كراش من بركة بدل كراش إنو تكتيغا تباميهم هيتهوري غوتكا نوتا فن غوتكا ويفاري نوتا بدل كرم جنداش دميغ تريغا همينين كورينغا شيو دني فدان مي حديثغا مي هميني باوتوغي مچا نوتا مي باوتكا على هن تكتيغا مچا كوروي قياس مانكي تكتي غهوري صفتن هميني تكچا دميتي الله سبحانه وتعالى إله غارتكونغي مودا باطل غوتوغا كيوي كيومك غوتوغا ربا لبوافا صفة كورواف ميوني إهم كوري آياتوغا ميوني الله سبحانه وتعالى أنغوافا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل إبامي هنا ربا كيوم نوتا ربا نغون وني حرام كوربي نوتا نهي كوربي جن أدي أي إبامي هم ميستونغي مودا باطل غوتوغا كا أولمغا تريغا كورمون أكاميكي لبت أخوني حقيقة ميهكو دارنيكا نوتا إتشكا بينون جيجين إميها إهمية كاريا نوتا مؤسسايكا داني إنك حالتو إهم فراتكم إهيتري كمكا بينون جيفا وحالة غواتي إحالتو غوا ميها إتورا نكمتيوي إميها إتورا دارني بريوي إميها بينون تكفور إتورا إميها يا فاسا دكن جه أصول أتمكي أي هم جاموس لبيغن بيكو باطل غوتوغا مودا لبيغتمكا فيجندان ترون الله سبحانه وتعالى وني ربا كافراتك نوت ربا معاملة كرا فراتك لعن اللفواف ما النبي صلى الله عليه وسلم دوفلو الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن وحي كرفا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الله سبحانه وتعالى ربا نتي كرفا ربا بلكش كرفا ربا معاملة كرا بيكو نكمت كرفا نكا أدي صدقائن كان يتروي فادا لبجندان غتكي وردي غنا كم فافا وريكا الله لو برد نغنوي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أريهم رواية جن أسفة لبده خنّي ورجنا حديثك مي موضوعا وارد وجن أسفة إبهري هم يقول تكيري القرآن وقبس إما موضوع جنا آيتك باوا ليفاوا موضوعك رباء موضوع إبوي يقولون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواية كرفني إكدك فان ويدالوني ربا كان ده ميهايا ربا كا ميهايا أدي هم إهمه ربا کے معاملہ لیا میہایا ربا کے معاملاتن ہکیوا میہایا ابامی ہن اکن انگے حالتگا واکم وانما دین حدیث کے فہاتو باگا میننی اہم بات کے ذکر کرمفو ملعونون علی نسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ قیامت دوہوں ابامی ہن لعن اللي بگم وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوفلو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيان كرفني الله سبحانه وتعالى کے نبیہ کے دوفلون ابیکا لعن اللفگن و بائگ واہک ایگ تریگا ربا کے فس بابت گمی ہوں بہمنے ای ربا کامی ہننا کاندے می ہننا ادی ربا کے معاملہ لیا می ہننا ادی اکمان ہکی و
de hekiverin nuwata hekiwamihu hame gota Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma ge arihun aswave hame gota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana levviye riba ka mihaya kande mihaya adi e riba ge muamala liya mihaya adi ekamang hekiwa de hekiverinna eoffoga vidaluwiye ebamihun ekamuga hama vegembe maneki ebamihun naki e la'anatuga wakitafat nete ka miheke kande miheke liya miheke adi hekiwa hekiverinneke eoffoga kurindene fadan Allah subhanahu wa ta'ala haram kuravva favum algon men nafude ekamun durheliwa eki ekechaka ehnamas riba ke muamalan Allah subhanahu wa ta'ala ya ilahu ke nabiyya sifa kuravva mun gendawa fawani eki marhala tawga eki tantaga eki faharuga eki goggota biruweri kamun fure fada bayin halet tabes algon menna eba fenigende eki to qur'anu gas ad nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfurto ge teregas egeteren ekkamen ei Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ge rasulaya idikola hangurama ulanu kurmek kamuga nota hangurama yang emihe ko tayyarwe hunnan jehe kamek gotuga Allah subhanahu wa ta'ala ge matiweri fotuga bayan kurawwa favu lobete akhunne fikur kollava kamuge bodu kama meduga Allah subhanahu wa ta'ala ya ilahu ge nabiyya ya idikolan algon men hangurame kurun ei riba keun mi wasalaga emme safu kamaki mi kiritu qur'anu ge nasse hadis basfulennu faharage was algon menna mige maneya meduga shakken ofedi olumen ara wahume getere danje he warovre safu kam bodu algon men getere mihaka qawmaka ummataka lashkaraka jama'ataka jamiyaka partiyaka gurupaka demihunna timmihunna khudu timage amile nafsawes hangurama nukurave iruga rabbul kainat subhanahu wa ta'ala ya algon men hangurama qur'ani kina kunto hangurama iulanu ko hangurama en algon men nikunnani kumfade kunto Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuravani ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin e iman ve jamista kunni algon men Allah subhanahu wa ta'ala nida ivwani iman kam ga ahulwerinna ittaqullah jabami Allah birwati wash ilaha taqwa wa riwash wa dharu ma baqiya min ar-riba etaqwa wa kama viddage note etaqwa wa rumge dashun jabami hun riba ge gotuga nagafa wa takiti miha hisabun du kollash nota riba gotuga jabami hun neguma dem baki huri takiti jabami hun du kollash in kuntum mu'minin jabami hun ki mu'minun kamuga vaname waran nurakateri bas fulen haqiqatuga iman kam ga ahlulina nida ivwafa taqwa wari umman amru kurawwafa sharutu kurawani ti mu'minun kam vanama tiyabamihum riba gotuga mihatana mihar kuramunga muamalat tabas huttalash fa in lam taf'alu tiyabamihum ekan huttala ne kamuga nuwana nama nuwata egota tiyabamihum amal nukurani nama fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih tiyabamihum Allah ilahu ge rasulaya hangurama kurumuge wahaka nota ekamuge command nota ekamuge indaru libiganigen tibesh maneki miharu titibi Allah ilahu ge rasula hanguram kurumuge madanuge yafu Allah subhanahu wa ta'ala ufawari kamuge khabaren algon menna midevani wa in tubtum tiyabami tawba wajnama netegillume falakum ru'usu amwalikum tiyabami hunna tiyabami hunge rasul mal tiyabami hun aslu darani gotuga dim muda amura libin yebote tebami hunaka ekon gelluminati hameken tawba wa rujua anviye wala tadhlimuna wala tudhlamun tebami hunna gellun libumen adi gellun dinu meves nete nota aniya libumen adi aniya bere wumeves nete mi mawduga Allah subhanahu wa ta'ala baqara suratuge gina guna ayatake bawa lavva mi ayata nimma wa lavmun wahiku rabbani واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله مي آية كيرت قرآنغا إم فهم باوا لفون آية كما جينا إلومرين فيدالوني واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله تيابامهم إدوهيغا الله هدت الرجوع قرفين يدوها كتيابامهم تقوى بروة واشي ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كم نفس ما إدوهاكم نفس لبيجن كمن أنيا بري ومن نتي أنيا لب من نتي
نفسك بدل قرانته اجيتورن برزخ عالمك أقول من مي دنيا حياة نمو مفوقا أخروي حياة أقول من دتور كرا عالمك كفرك أقول منا الله سبحانه وتعالى رباك علايا إبا عذاب دفوا إقوت سمرا بن جندب رضي الله عنه أريهم أسفا ديقو حديث بس فلن أسفا إكلفان ودالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسنما دني موداغ انتمن بيكلنا سوال كرة تياغ ترين بيكلك هو فين فلفين وداغ النبيتو دن تمن بيكلون فين ودا نغنوا كما دنبي ما ام فهم إكلفان حديث كرة تمن كلفان دك وداغ النبي ريغا هو فل هنو كربات ما النبي صلى الله عليه وسلم هيلا هنوا وحي باوا لب فدان إكلفان أوهار فل لبوا فوا هندوغوس إكلفان فين ودا غنوا هو فين فلكي أي الله سبحانه وتعالى هدوتون أن حق تدو إكلفان حديث كرفني تمن كلفان دك ودا غنبي تمن كلفان أريه دبي كلك ودا غنبي تمن كلفان أجن تمن كلفان أبلغا هيبوا أجن ودا غنبي هم يفاوا بيمك إفوغا وكي حالة الجوا بيكو ذكر كربة أدي إفوغا إن حالة الجوا بيكوس ذكر كربة تمن أنني تمن كلفان إبي كلنا هوغا ودا غنبي مي كورج كاريو كورج كوليكي أي ليكولي نوتا ليجي كورك كورج السيريغا ميهكو هوتي هوري أدي كورج ميدوترين ميهكو ورن حالو فتاف إجمع إرمتكا نوتا كورج السيرين أو متكا إنا أن مندي كلن هوري ميها غندوشغا نوتا السيريغا هوري ميها إناغي أتوغا هيلتكين هوري نوتا هيلغندين أوي إميهكو فتمون أس ورن حالوغا أس كورون إرمتكا إنا كاري واتنون إميهك أتوغا إوا هيلغندون أرارا هوري ميهاغي أنغاغا جهجهومن إميها كوروغي مداهمين أنكاوس فنوالي حالوغا إنا تقراركم مسكك كرمون دائروغا السيرك هوري ميها إميهايا أدبو دمون دي تمن كاليك فانو دنبي مي كنفدا كميج أهول ورين التوي كم كسكلي فان من كم سوالك ورفار بيكلم بدالوني وداعن نواش فوقا بيكلم إكلي فانا هذه ساعة فيني وداعن إكيك فرايت توجي واهك بيان كدفمون ميكوروغا ميبا ميهاجي واهك بيان كدفمون بدالوني كلي فانا ليجي كوروغ ترين إفنو ميهكي أي دنيا متيجا أولونيرو ربا كا أولونو ميهاي هم فدان قيامة دوغا الله سبحانه وتعالى عدول وري حساب كرفوا عذاب بدفوا إيجي تريغا إكمكي محشرغ مادانا نيكومكين أن أومغا بس إميها وني إهم ميسونغ كوريمتيغا فضيه فانه غوتيغا الله سبحانه وتعالى حضرتا ميستكون كفرتكون نيكومكين أنيروغا ربا كاميها محشر كورفني إمنن ألاغنا نكمتي حالتك الله تعالى وحي قربني الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ربا كاميها تدوغ النادي قيام الدوغا محشر جمادانا أن إرغا شيطانا صوب نوت جني مويوم صوب هم بدي فلافا وميهك أولي فدام منوي ثابتك من نتي أريري مچا لبمون هم فا نجهمون إفدا غوتيغا إنا أن منداني كوباتو صوبكي دمغا شيخوغا واهكا بيان كوري فدان الله سبحانه وتعالى بيان كورفني إباميونغا حالته دنيا غولونغيرو ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا سببكي أي إباميهم دنيا غولونغيروغا إباميهم بنمون دي ويفاريا ربايا دمدوغا نتي تفاتي أي هم إكتشكي ميد أقول منك تريغا أقول منك مسلم دارينك تريغا إيوه من داواها كمي ورفسيهم بني كوبا هي بنك انترستا نوتا تمام ميكورا انترست همينه نوتا فايدة همينه معاملاتا ويفاريا هوري تفاتكي كوبا هي لبت يخوني إفدام بنا ميهم ميدو بنائرو إيجي كورين إواها كواني ميستكم بنفا نبي صلى الله عليه وسلم إبيجي تري وداغن مكة مشركم مفدان جواب داري ومندي هندو الله تعالى وحيك ورفني وحل الله البيع وحرم الربا الله سبحانه وتعالى ويفاري حلال كرفا ربا حرام كرفي إحساب لبت أخنا أختني فدي
algon men na kuring algon denne fadan algon men ekamun durheli wegen da afbul malik radiyallahu anhu ge arihun riwaye gen asfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurevi iyyaka wadh-dhunub allati la tughfar tiba faafa nufus sevene faafa takameduga rakkatere wash eboga muradaki tawbanu wore miyeku marwegen diyumuge sabun emihaka nufus seve faafatake gotuga bodati faafa gotuga hazir kurvene faafataka rakkatere wash ege terega bayan kurwa faabe qiyamet duhum riba ka ulunu miha mahshara funu veveni moye fadan demmega algon men mikiyawadi ayatuga afadan den e fogo rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyawa bidalwi algon kurin dennebi ayen alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas egi iturun nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon men bayan kurwa faabe hen bodo faafe ge wahaken ege terega hatar wani nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa faawani riba kew riba ge sobun mujtama ves bodit gellun takeve mujtama gellum vis nuvies allah subhanahu wa ta'ala kamin haram kurvumum e kama ka algon men lolum bonun qabul ko dur helivanje algon men gellum nufirnas adi algon men fennani hus faada kam gavies ehnamas ya khilafa allah subhanahu wa ta'ala abadus insanunna ilahu gortakunna edudi gannawani hewgo ebami hunge muda ebami hunge abur ebami hunge furana ebami hunge leta gelli halakwege dan ilah subhanahu wa ta'ala edudi nugannawati ilahu ta'ala haram kurawwa kankan haram kurawani mi kankama riaya kurawwa mi kankan himaya kuram gotum ehmima mujtama ge terega tafatu nutanawas kama adi hamano johunta ufedigen ade egotun ijtimai hama kan mistonge terega gelligende komme gote gavis mujtama ekulavigen wani tafatu fantige tafatu gintige mistonge macha bay mi hunnaki tanawas kam ga hulwerin anebbeki efada mi hunnannu ehem bima ebbeku anebbege hiteri kama alaluma madada benun jegende natija kanta dima kura gotun haluga jehe miha nota benumakan edigin anna mihage kiban emiha ebenum wa kame fudda dinumuge terega emihage etan hagge nigula ganeve gotan otumaki ei mujtamauge terega hamagamus hama kan gelli adaba terikan iturwegen dane kame ege iturun mujtamauge afradunge faadata nota afradunge masakkatun libigen anna faada ebbege jiban eli huswe nota ebbege jiban ekani khalis korwe echakan ebavegende ribage muamalan hinga e riba kam masake kura mihunna dentibi ammu mihun nota ehiya benwa mihun ehi terikan nota eba mihunge fasan etam minwarin eba kharad kuran je natija egotun islami mujtamaega islami ukhuwat terikan eba gelligende islami ukhuwat terikamaki waraf warogode ukhuwat terikame tebe funna engi wada gannawane fadan algon men ga amila nafsan ede heo edun algon men ga akhunnan eba edenje lubita khunne algon men ga haqiqatuga muamalata migota mifada gotaka mihunnani nota algon men ga tere mihaku as emihige kariga kamakan edi dennewima ege badaluga emihaku fittalumuge goy nota emihaku timaga addasallumuge goy ehunnani kun kamegge edumuga to algon men visnala ma hingawa الله تعالى وجوفل أداكين إله سبحانه وتعالى مادما بدل كروينه دوهوغا إله قدتم هوري داروميان إديتي تو نوتا دنياوي إدوميجي بودوكا منتو نكم بلوا ما النبي صلى الله عليه وسلم بيان كروا فوي أقول من جتري ميهكو إنك أخايا دارنيك جوتوغا إتش دينكا مغاويس دارنيك جوتوغا إنيان إتش دينكا مغاويس الله سبحانه وتعالى إيلكان أي صدقاتك كمغاليوفه نكم بلوا أقول من أخايا هلي سابان اتشدينو مغا بدلوغا اي أخا حاجة تريبين آما اي أخايا أقول من درنية دينو مكيوس اي ايغا فادا نهمين ايغو توغا درنية دينو مكي اي وس صدقات اي صدقاتو كي درما ايني اللبي هم رسول صلى الله عليه وسلم بيان كورفني دفهرن ايني درما اللبي جندي
sawbaki ena edin mudalaki sadaqat ekkamuga liyevi adi anem miha darani ada kurima emihan ege badal libigin anna aw adi mifada ihsan terikamegge sawbun haqiqatuga daraniga hifa mihage heo duaya enage ihsan terikan enage lobi anem mihaya fasa veriya libigen dani ekamuge sawbun islami ummatuga ukhuwwe terikan ekulevigen nota himenigen dani ehim Allah subhanahu wa ta'ala aqul minna mukhatab qurva wahi qurvani man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون تيبام ينقترين كاكو هي كن فراتين هي الله سبحانه وتعالى تكا إحسان تري قطوغا ريبتي قطوغا درني الديني الله دي درني قواها كنون الله على درني يدقين تبا كارين آما تبا ريبتي قطوغا ribaage muamalat nuhimene gotuga adi ega makarweri kama hilate nuhimene gotuga ribeti wegemwa daranye deni tebami ngeteren kakoy Allah taala wahi korfani maneki timang ilahu ga alataka tiba ede daranye ki e timang ilahataka tiba de daranye ke efoga ilahu wahi korfani fayudaifahu lahu ad'afan kathira emiha gina guna wegemwa gina guna gunata kan emiha ya itur ko devwa hushime lubati أخونا أختنا بي رواية تن إبوري أسفا رباك معاملاتك هوتوركم بودكم بيان كرومك تريغا إنما اسمي رواية تكوك صحتا مدوغا بي بيكالونك مدوغا خلاف إبوري كما أقول دنوالانا مي رواية تصحكما نوتا رنغلوكما فيدالوا بيكالون فيدالواني مي رواية توك مقصدكي رباك معاملاتك هوتوركم إنسانا نوتا مؤمن علايا تصور قدرمي إجترن الرواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قاريهم أسفة الربا 73 بابا ربا في هدية باب نوت هدية با أيسرها مثل إتيان الرجل أمه إيج لوي من وركي نوت إيج كودا من وركي ربا هدية با ترين كودا من وركي ميها كو إنجي ما ميها كاريا فاحش عملاجين أومي نوتا إنجي مامي هاوغا زينيجي هوتورو فافا هنغومي إيجي إمي دارو درجة إهم بس فولا غاس فوي عبد الله بن حنظلة إكده فانو بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوري كما درهم ربا يأكل الرجل وهو يعلم ميهكو إنجي هوري درهم إجي ربا درهم كي رهيجي فاسا فوتي إزمانو جنغولي ekan ena ei riba kan riba vane kan engi hura dirhamegge riba ena beenun kuri kamugawies ashaddu min 36 zanaya ege nuba kan bodwegen ve tiris ha zine yavre ema kurin amol denne fada managa asfa waragina riwayatan iburi kurin denne fada be kalum mi sihata meduga inkar kurawwa ehnama sahakama nota rangalu kama vidalu mi huriha riwayataken ek kurawwagen maqsadaki ribaage biruweri kan algon menge macca oy minvor huriha kama kavurves algon menna bodo Allah subhanahu wa ta'ala kalam fuluga ilah subhanahu wa ta'ala ilah ga nabiyya ya idikola hangurama kurun kamuga bayan kurawa fawati ibn taymiyyah rahimahullah widalwani timan kale fanu dekewade nuganname Allah subhanahu wa ta'ala ge dinuga faafeka adabu nota kofa nota ifafe ge nubakan ribaya vure bodo ehinkame shirku fiyawa din emme bodo faafe gotuga nota ege no bakam bodo kam bayan kure fawa kamaki e ribaye e fawga vidal woni Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun asfa basfur takabbala ruga ilaha ga nabiyya hangura makurumuge wahaka asfa wani emme defarataka إفراتكي أي ميري باقي معاملة كورا فرع أنا فراتكي أي إلهه ولي ورنا ودقوكو ولي ورنا فرسارة كورا ميهم علم ورنا الله تعالى يخلاص ركماكو ألورنا فرساركو ودقوكو رمتي كورا ميهم ميدي فراتا منوي الله سبحانه وتعالى هنغراما يولان كورا ووافي نوي كيري تقروانو غيا أدي ما نبي صلى الله عليه وسلم قاريه ناس حديث بسلوك تريغا الله شكرا جزاكم الله خير الشيخ عبد السلام بن داود أولمن مريء موضوع ربا مي موضوع قدين مريء أتي فهونو كتا
أي مزمانوغا كوربة ربابي باي معاملات من نكتة أقول لكم وهذا فرد كواني الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي رباغ تعارف أدي رباغ وترتكاي رباغ نوباكا ألغو منا إنجي هنجيكم مسارك مي موضوع كي ورجع نصوتك وارد فموضوع أدي موضوع كي وفارق معاملات في معلقون من مي معاملات تهينغا غوي فيغو بجه دسكورا اگمانه كي ألغون من مثالك مي نماز كراكم غا نماز كراغ دسكورا بجه وضو كرنيا وضو كراغ دسكورا بجه رودا يفنيا رودا حكومت دسكورا بجه ام وفارق معاملات كي سم دينو كنلفا فيغوي معاملات معاملات كالغم وندر فيغوي غوتون شرعي غوتون معاملات غهونن جه كانكان دينوغا ඔයග්ගෙන් අලගොන්න ජේ දස්කර හැම රිවාබෙන් ආස්සයි උමර් ගුෆානුගේ ඛිලාෆතුගා බාසාරුගා ෆිහාරෙග්ගා බාසාරුගා විෆාරෙ කුරාක නින්ද වෙනේ ෆිගු මුආමලත් නේගෙ මිහක মানে කෙන්ගෙන් ජේ නේනේ මේ ශරයි ගොතුම් මුආමලා කුරාන හුද්ද ගොත් ඒ අලකොන් කමුගා වෙස් මුආමලාත් කමුගා ඉස්මින් කොම්මේ කමෙග්ගස් අලගොන් මෙන් මක්සද කි අල්ලාහ් තාලා රුස්සෙන් හොත් එහෙම වීම අලගොන් මෙන්ගේ බයික් කංකන් නමාදුක කුරිය නමාද බාතිලුවක් කුර්සේ ජහන්ජේ කංකන් සෙබුර් එහෙම වීම අලුකම එක්කම ගන්න ඔයස් හම එහෙනි මුආමලාත් හොගේ ශරියාග මෙරියම ආයත් බවලබ නමාදා බේගතුන් සූරි ආයත් විෆාරා බේගතුන් සූරි ආයත් රිබා බේගතුන් සූරි ආයත් ශරයි හුකුම් ද මිහද්දාස් එහෙම වීම අලගොන් මෙන්ගේ හයාතුගේ මෙගිනවගත කි මුආමලාත් හොගේ හේතු කර අවගොති මම දස්කුරංග බෙජේ එගෙන් බෙජේ දීනුග මෙ මුආමලාත් කිනතු කොම්මේ මුආමලාත් කලගොන බන සේග අකුරත අලිෆුන් යායක් කියන්නේ ශරියාග හොද්ද කර මුආමලාත් එතොමි එෆෝ කලගොන මගේ මුආමලාත් තෙර වන්නන් ජෙහෙන් එහෙම වරම් මුහිම් නුක්තායක් මේ කලගොන මෙ දස්කුරමකි මුආමලාත් තෆාතුවේ ඒගේ වත්තරතන් කලගොන ඔලේ හිසාබ ගොස්සේ zamaanege ખાસක අලගොන් මෙන්ගේ මේ සෙෂන් ගේ තෙරේක බය වාහගතහ වරබොඩ දෙකේගේ හිඟජ්ජේගේ තෙරේක අලගොන් ෆුර්තාන ෆාහකොල්ලන් අලගොන් තෙරේගෙන් බොඩ මෂූරෝ ෆයි මේ රිබාගේ මුආමලාතකි ඉන්ටරෙස්ට් හිමනේ දරණි ෆාසා 50000 රුපියා ෆාසා අලගොන් මෙන්ගේ තෙරෙන් මාලි ඉදාරතකුන් දීෆා එය ෆස්කුරා ෆස්කොෆ වකිවරක ෆහුන් දක්කායරුග ඉතුරු කුරා ෂරුතකොෆ මිකුරේ මුආමලා මි රිබා හිමනේ මුආමලාත ඒ නබියන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් බස් ෆලෝග මිරන් රණ බදලු කුරායරුග ඒකි තෙරේග අතුන් අත බදලු කුරම ෂර්තු කුරාෆන් රිබා හිමනේ බාවත්තෝ තෙරේග එබ්බේ රණ අරන් අදිරි හිරිස්ස අද්දාහු බිද්දාබ් වල් ෆිද්දතු බිල් ෆිද්දති රණ රිරිස්ස බදලු කුරායරුගේ අතුන් අත බදලු වංජේ ධමමක බදලු වංජේ එම්බිමා මේ මිදේ එබ්බාවතක දේති মানে কি රණා බදලු කුරා කොම්බෙජ්ජාම ඉල්මොරින් බයන් කරන දේශාරුත ෆුරියම් වංජෙන් ඒ ෆමහම උමයි වගුත බදලු ඒ රිබා හිමනේ එබ්බාවතක දේති රිබා හිමනේ දෙබාවතක දේති රිබා හිමනේ දෙබාවතුක තෙරෙන් ඒච්චෙග රිබා හිමනුමුගේ ඉල්ලෙන් එග්ග බෙෆා දේති බදලු කුරා කොම්බෙජ්ජාම ඒ ෂර්තු ලාසිම් වාන ඒ අතුන් වත බදලු මිසල් රණා රිස්සා බදලු කුරා කොම්බෙජ්ජාම රිස්සවර අගුබොඩච්ච රණ කිහෙම වෙජ්ජම් රිහි ඉතුරුන් අලගොම දෙන්ජේ රණබොරේ එන්නම ෂර්තකි ඒ බදලුවාරුක බදලවංජෙන් අතුන් අත සතේක ඩෝර අලගොමන වික්කිදාන ෆ්ලෝස්ටේක රුෆියා බස් එන්නම ෂර්තකි ඒ අතුන් අත බදලු فمن මේ හදිස් ගාස්වනි ඉදා اختلف الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان ايضا بيد ජින්ස් තෆාතුවා කම ගානම කලෙන් බේනු තිබෑමෙන් බේනුවක වික්කාංශ එහෙන්නමස් අතුන් අතක්කම ගාන එම් නුක්තායක මිතාංග ලාරි දීෆ එන් මි ෂර්තු කුරණේ ඉතුරු කුර එහෙම ඉතුරු කුරේ මෙන් එබාද රිබන් නසියා ෆස් කුරාති දරඤ්ඤ ඉතුරු කුර ඒ රිබාගේ මුආමලත් ජාහිලි zamanuක රිබා මිහම සත්‍යං සත් ඒ ජාහිලි zamanuක රිබා ගොන්න ගොතකි දරඤ්ඤ ෆාසා දීෆ වකි මුද්දතෙන් මිකන්ඩාල මිසක් එංහාරුදොස් හැමවීම දරණි දින් ෆරාතුන් ආස එනගාතු බොනානි දරණි දින්වර අදා කුරානි හේ
නෝනියම් ෆස් කුරම් විහ ඉතුරු කුරාගොත් දැන් ඒන දෙක්කෙන් නැති මෙන්න බොනානේ ෆස් කුරාෂේ තිමන්න ඉතුරු දේනම ඒ ජාහිල් සමානුගේ රිබා එක ඒ රිබාගේ මුආමලා එමිහුන් කුරමුන්ගේ මුආමලා මක්කා ගහලුරින් නෙගේ adi e muamalan ehen koraman daniko qur'anu ga riba haram kurabwima makka ga mushrikun nam sengijje adi eru zamanati emmenne sengijje timanna men koram meidi riba muamala qur'anu ga haram kurajjek danne mola wahakke ki algon men gi terem bay meun adis ek neegeni kiyabawe makka ga jahili zamanu ga emihun neguna iti mammage me muamala mihar qur'anu ga wani haram kurayfak e algon men tere interest to ga me lafsu mitana genesge ki qur'anu ga interest nonnati ei haram eche nu Qur'an ga haram kurav de riba Qur'an nete interest wa jahudin ayatto ge murad ka kulehen nune nuba guggote iti maana kurahen algomanteregas me maana kurone hem riba ei satyanse de riba ege macha duniyega mizamanu ge figu committee tamane ge algolmen midenne afradun nenno duniyege tafawut qawmatto ge me hedifuri fatwa committee ta ei ummen et tabawan je fatwa committee ta me deburi mane ke afrad ge fatwa fahara ge masale tabadu dan ekam eburi duniyege huriha gawmate ge ilmorin ettene ge shinde ge fatwa nere majlis teburi rabita ge bole rabita am islam ge boy majmu' al fiqh al islam duniyege tafawut qawmatu ge ilmorin em meze daruga masato dirasa kora majlis ebe fulung ittifaqu michise ge riba kam goni kandaluwa misuru ge darul iftaya bole misuru azhar ge fatwa boy එම්ගස් දුනියගේ මෂහූර් හුරියා ෆතුවා කොමිටි දක මේ ඉත්තිෆාගන් හරාම් කරේෆා මුආමලාකන් කඩලිම දෙන් අලගොන් මෙන්නක නෝන්නාන එයා බෙහෙතු වාහ දෙකමගේ බස් චාගේ නෙම් ඒ රිබා එයා කෑරුම් මේ හේවනුවාන ඇදි එෆද මුආමලාත් එක මච්ච අලගොන් මෙන් ඉක්තිසොත් බිනා කරුන් හේවනුවාන අල්ලාහ් එලාක රසූලා දෙක්කලන් ගොරාම එලාන කොග්ගෙන් කාමියාබ් වාන ජමාඅතේ කවුමෙ නෝන්නානකන් අලගොන් මෙන් කබූල් කරන් ජෙහ නෙන්නම සීතාමේ කිමේද අලගොන් මෙන්ගේ tarqiya golun huriha waraggina mashruta ke bina modi riba ga mach ei wara hitam hori kame de miga nukta ke waraggina fara algomenna mi hodale we araf fasiha mitira angolo qur'an gote hodala ruga emmen nan atuje emmen afora hisab ga hunna dalil tan ebur dalil ko bat duniya ke islami qawmato ga muamala kurew miwani gawmegga sure timan hajjat dire etanoge sure meena gomege benke divi rajyek sattanse ta muslim gomege mitange se muamala bukure misruga kure pakistanuge skure mehengus bawar gomutan enen enge me muamala kura gena tiwor bod haram kam vejjam den ebista ko nukuru eneno dannon to lobeti ahunne islami sharoga hukum nagan eboy sharoi masdar take kit qur'an sunnek ijma qiyas mi shariyatu masdar tak ek mach ittifaq wa ilmori min sharu ebbes mastarek ga nove waki gawmek ga kantan onna goen ei sharu dalilekkamak waki gawmek ga kankan onna goen ei sharu dalil nama allah taala shariy bawlungu beenme nona de komme tagos kommes goto ko onna komme kommes ebe kole goto kolun nimuni em ege kamunu dati shariy bawalev ne wargina me hunna olifon na kamenge inwata beenu noni eka engen bunani mi gawmuge soe meena gawmuge soe eni tagos soe agome men me keni algon men satyanset islame gom mekom bangora ayter kul haram kemmes dane emmejam haram adi algon men bangora per ma saaf ko haram teriba ei bangora vejjam eti sida haram ge lafsu qur'an ge asa neti bodafan neti haram kuraf nubakam go ah kevtias ekam divehi bas danne mega senge wa halallahu al bay' wa harrama ar riba ma yati haram mefak ek etur tafsir tarjuma algon men evves miye ko noje e ayat tarjuma hoda ke evves takadar harrama ar riba itur echbeto ek itur evves akurenne algon maanane ek haram riba de lafsu algon danne de haram emima ein rekem vegen eriwa nunkama tafatu bahanata dekewna sehma ribai muamalat etere algon wadegenwa den waragine fara algon mitas dekeji darani rangalo darani deshe den me befulu medalwan kiyenen etimanna me ellaka rufiya delaka rufiya timmiden rufiya dige timanna men tibbi me dihwara haru waruga hamanekka etiyamburi anna timanna ki abadu gellumen islami shariatu ga faasa gahulure ennga boy e faasa beenun koggen emihunna aneka anekunge hajatta fudda dirma ke emihunna bes faada libena maguto naskura ei emihunna me vefarega
hissa wegen emihunna ki sefarage baariwa faratka wegen nuniya emihun de fasan aneka vefari koggen ein libe faadaage nisbate hama aneka libidan erun anekawas maaboda hinhewana de mujtamo gerun mudaluge muda rool kuruma masekke rool kurum warabboda feturigen dan erun mussenjege jiba wanna komme faasa fochen itura wannani e faasa fochoko mujtamo komme farataga bes komme ste libifa ei astuga ijtimai gotun faadaik ennuni miharma odagi ena faasa di fena hunnani den aneka allibe gellumen ena balaachennun ek ena hama komme faras mi fittani e walgonna hama me befulunge wahataknge bay befulunge tibba misalaga fansi asrufiyage lone bank ku naga befulugo me dihabara ronden ena komme mahauke badakkamunde interest an aravar hame ekeni lassima ituruwa ba dakkoma bede gos benkon enannegi lonuge tin hataru gona 12 lakh rupiya ena dakka nemungur adives ena benkon dakkenje negi daranigi fansi asrufiya adis dakka nonime komme fahara e ituru koffa gona koffa meden kitam bay ebeti egota maliga jehig kharaben gos embi me nun asluga ekan onnan jene gotekem komme namen ekkes service charge case adi commission case komme namen ekkes darannyaga daran sida darannege muamala ituru korone riba me sheikh sinan faha kor riba ya vefari tawada awon ennukta faha kolana misal awon eti tankol faharaga nusidanen hiwat dediga situru miwani ribaga ituru miwani evves badalaka anula algon misang tibehon mehekol befolaka fassete rufiya difa muddate difa menagani hasate rufiya negi magonna sate rufiya faada ei ribaik muddate miliben emuddatu gene faada sidan gellum sidan ekam algonna fassete rufiya ga phone ek gane algonna tibehon wikkane dan hasate rufiya algonna mehars mi sate rufiya ga faada fassete rufiya ga phone en hasate ge wikkal anek gotagi fassete rufiya difa haste rufiya on atuli viyafari goja badalen onnan badalaka laagen ituru kore mikiyani viyafari badalen neti ituru kore mikiyani ribai em algonda dim fassete rufiyaya adi ituru sate rufiya mi atlani ekam eg badaluga ecche wikken algonda wikki phone enatu onnan e mehar miken eseten oyegen e kore muamalat tan asu emi viyafari neme daraniga mi eseten onnan hama ekani minbar den itura ena dakkenje ema komme namen algon me kiyas darani dim farata manfa libegot darani dim farata manfa libegot ituru kore komme ituru kurmaki ei riboi muamalat mi mar nukta bay faraba dimay misalaka mihegu daranya faasa deni algon mihega faasa medeni e faasa mi daranya deruga fansasa asfe miheg daranya medeni e faasa e daranni libe farata hawalu kurmattaka algon mi hawalu kurane mihek ena burane mi miheg hawalu kurash gengos de ena munne beeru gomek algon medeni 50000 rupiya ge lonen ene daranye ene mifasa fonuan algon mi hawalu kurane ena bunne mi nemi hokata desh hawalu kurim ena bunne timanna tifasa gengos de ni timanne commerce percent de matin ehm bima ene ebanaga enage massekatan ech ene ki darani negi farat ennu ene ki darani medweriwa farat algonda ena denje larekem 50000 rupiya algon den darani henna mes midetere medweri wakala gosule meke hawala gosulunge detere medweri ko ifaratam enege massekatan naga echen ei ena naga echen ei enna mes algonda libe echennun eiki ei e massekkatu ene medweri korima denje ech එහෙම මෙදන්නෝනේ දරණි දේ ෆරාතන් ඉතුරු අකොම් ඉතුරුමෙ රිබා බානේ මෙදන්නේ ගොත කරවේ බයි ෆාර මේ බදල් කරේ මේ මුආමලාතේ තිරෙන් නග ඉතුරු එච්චෙන් එයි දරණි දිම් ෆරාත ඉතුරු අයිච්චෙකම් ගනවානම එයි තෆාත් මස්සේ දරණි දිම් ෆරාත කරවේ කොම් ඉතුරු එයි රිබාග මුආමලාත තිරේග හිමෙනේ නෙච්ච hamemme darani dekkum lassum kura jurimana ei algon men terega war gina faharan e bohore mege terega algon men warginan kura muamalat go be shartu go meena mahge kommahge dihwana du dakken jehena kommakus dakken je ecche nuniyam me miha ware mitam masteri dakken je dekki me den itora ebuna data tarikha war itori manek kebanaga jurimana e jurimana faharage vedane kanel phone wakke adadaka bes nuniyam ei percent ka bes ehem bes daranigi muamalat ka ituru korenya e muamala vegendani me ribag muamalat ilmore migitere wahadakka hoye me masekkettoga
මේ ලස්වීම මේ එම්මිකේනි ෂර්තුල් ජසායි ඒ තෆ්සීල් යවමන ඊතර තෆ්සීල් දෙවිගෙන් ඒ තියගෙන මේක මිසාලක මසෙක්කත මේක මෙහා කරන වකි දුවහක නිම්ම ඉමාරාතක මසෙක් හැම නිම්මා දුවහ ලස්වීම අනකයන් එබලිබේ ගෙල්ලුම ඒ ගෙල්ලුමක බදලු නෙගිදාන එහෙන්න මෙස් වකි මුද්දතක දක්කන්ජේ ෆාසාය දක්කන්ජේ මුද්දත හවයිම ඒ ෆාසාය කර දැන් ඉතුරුන කරවෙන් මේ දක්කන්ජේ ෆාසාගේ දරන්නේ ඒ මුද්දත හවයිම දැන් ඒක ඉතුරු නොකරන එකෝක මසෙක්කත නුනිමකින් ලස්සා ලස්සුමක දූරි මනාය නොත ඒ ලිබේ ගෙල්ලුමක බදල අත්ලේ උසූරින් වලින් බයන් කරාව එහෙනස් තරණීගේ මුආමලාතක ඉතුරු නොකරවෙන් හැම මල්ගොම්තර වර්ගිනම් බේරුම් කරා මේ කාඩු ගතරේ බේරුම් කරාච්ච මේ කාඩේ මෙදන්නේ කෑබොය හදා කාඩු ගහගෙන මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් කි රිබාගේ මුආමලන් හිමනේ කාඩ එයි මේ කාඩුක ෆෑසා නෙතසේන account එක ෆෑසා නෙතසේන ගණ මුආමලක් කරවෙන් ෆිහාරතක වකි මුද්දත මෙන්නේ දක්ක ඒ මුද්දත පෙර ලස්වජ්ජියම් එමිහුන් ඒනා ඒ කාඩුම් කුරු ඉෆාරවර ඊතොර charge කුරාන් අම ඉන්ටරෙස්ට් ලාෆ එමුන් ඒ අත්ලානේ එයි ෆහුන්ගේ ෆෑසා බෙන්ක දක්කාති එමිහුන් ඉතුරු කුරවේ බයි බෙෆලු විදාලු තිමන්නමෙන් එමුද්දතර කුරින් ෆෑසා දක්කම එකම දෙක්කම නොමේක නුක්තායගේ algomen benku කාඩු නගම් සයකුරාරක ඒගේ බ සයකුරවේ මි මුද්දතවර ඉතුරුම කමිෂන් නෝනියම් එමිහුන් ෆෑදායෙන් එමිහුන් දරඤ්ඤ ඉතුරු කුරාණකම එබුණා ෂරුතන් algomen එබ්බස්සේ එහෙම ඉතුරුම එබ්බස්සුන් එයි රිබවි ෂරුතක වෙවේ එබ්බස්සු මෙයි එවද ෂරුතක එබ්බස්සු ඒගේ නොආනේ එබ්බස්සුන් එයි රිබාගේ ෂරුතක එබ්බස්සුන් කොමු මෙතේ මි මුආමලාතකේ සසුරුක හොද්ද මුආමලාතන් බයි ෆලොන් හොරේ මේ කාඩුන් ඔටෝමැටිකුන් කණ්ඩාලවේ ගොතන් හදාෆෙස් ඒක මානේ කි එබුණා මුද්දතවර කුරින් ඒ කාඩුන් කණ්ඩාලවේ ගොත සෙට් කොෆෙස් හොන්නවා බෙෆුණු විදාලෝ එන්නමස් කුරින් දෙන්න වෙහින් මේ රිබයි ෂර්තක එබ්බසුන් හොද්දෙන්නවා හොද්දජා මේ හිසාබෝ තියෙන ෆාෆ ගබාරිෆ් අම ඒකතරේ ගලගොන් මේ ෆාහ කොල්ලම් බිලු එච්චි දෙක්කුම් මේ ලස්වාති ඉතුරුස්ත මේක වාවතික බයික් අංකමක අලගොන් මෙන්න මජ්බූර ෆොන්නක් අංක මානේ අලගොන් මෙන්න නේගේ මිසා කරන්ට් ෆින් මින් එවිසිච්ච අලගොන් මෙන්නක බෑවර නොය තිබුන් ඉක්තියාර නොය ඒ ෆෙනකි අලගොන් මෙන්න දරූරි ඛිදමත අදි මි කරන්ට් එකේ සම දරූරි බේනුම අලගොන් මෙන්න බේනුම් කරන් ජේච් එනස් මීගවස් වකි අලගොන් මෙන්න බිලු අන්නරේ බාදේ පාසා දක්කන්ජේ මුද්දත් දැන් එවර් ලස්සීම හැම මේ මුද්දතුන් ෆෑසා මෙන්නනි ඉතුරුම් එහෙම කොම්මෙ මහකුස් එදේ බිලකි ඒ අලගොන් මෙන් වකි තාරික දක්කන්ජේ දරන්ජෙයි ඒ තාරික නොදෙක්කුනිම ඉතුරු මුන්දා ඉතුරුමුගේ එහෙම රිබාගතරේක වන්නානේ චේම අලගොන් මෙන් හාලතු වරබ්බොඩ තාෂින උන්කමුක වෙජ්ජා හෝ වරබ්බොඩ බදන්ජේ එච්චෙයි අලගොන් මෙන් මේ මොනේ බරාබර දෙක්කේ දෙන්නේ අලගොන් මෙන් එබිස්චික එග්‍රීමන්ට් එක සොයකොගෙන නෝ මිගිතරෙන් වන්නේ අලගොන් මෙන් කරන්ටු බිලන් මිකා කංකම රක්කා තිරනේ දෙන් ඔන්නාන මගකි ඒනාය මේ දුවහ කුරින් දෙක්කේ තෝ බෙලු ඒ ඉල්මරි එබොරි බයන් කරා මිහුංග දරූරි මේ දිරිවුලම ගොළුන් හුරි කංකම් ඒන් සලාම නොවේ ذاتو කංකම උතේ බයිෆාර ඉන්සානු වන්නන් ජීෆා හාලතුක ඒන එම්මෙ කුඩ මින්වරුන් සලාම වාගේ බෙජේ රිබාගේ ඒ තාරිඛ කුරින් දෙක්කේ තෝ මසේ කර බෙජේ එනක හාලතු එගොත තන්දේකම් ගවණ हमें कन्वेंशनल इंश्योरेंस मिजमान आमुक विफारी उसूर मिकुरा इंश्योरेंस तककी हम एक तेरेगा अवगुण में दरन मुआमलातेग सहाव मट्टका हुन्नंजे असासी सिफतोग फाह कुरोन रिबाइन सलाम उमाई जुवाइन सलाम वाह देक्किरुगा मी इंश्योरेंस के मुआमलात की मी तिम बाही मैंने मुआमलात एक माने कि इंश्योरेंस आमुक मिकुरा विफारी इंश्योरेंस तककी रिबाया जुवाया गररा तिम बावें हिमेने मुआमलात रिबा हिमेने गोतकी इंश्योरेंस कंपनी तको मेनगनी फैसा ए एमिहुं अतगोन एमिहुं दे दार माने कि मीहुं ए कंपनी दे दारन्यं अस्तुए एम विमा ए दारनी मिसालक कोम्मे महकुस दक्का वकि उने आहारकु से दक्का उसूलकु कंपनी दक्का फैसा की दारन्यक एमिहुं अतला दारन्यक ए दारन्य मी එච්ච ලිබෙ මෙන්නනි ෆහරෙග්ග මිසාලක හාදිසා හිඟයන් ගෙල්ලුමෙ ලිබිජ්ජා මි ලිබෙනි ලිබේ ඉරෝග
ribaage devattore evade ei ena eggote ki ena misalaga 5000 rupiya 1000 rupiya haradu ko fovwa ena libun gellumuga badaluga ena kuri haradavare itura libijjikam goanama eote ribal fadl evade iturumuga riba evade adi ena elibe tarikh ena fasadin tarikh or faswati riban nasiyange bot faskurumuge riba darani ge riba ema riban nasiya ribal fadla de riba egeterega himene midenne wihen ena dimwarawar itura libe halatega ribal fadlu himenen adiham ege teriya riban nasiya wannan ena dimwarawar madun libe halatekkam gawanam riban nasiya e wannan faskurum riba ehme debawatu riba wanna muamalatek mi insurance muamalataki ammuko mikore vefari insurance ta ege terek ham hemme ei juwa himene muamalat juwa ki baawr baygatum faasa wakiwarakan negigen ege terek ekaka nuwata waki bayaka egen faasa libe gota kore muamalat ifahara gada nasib number ka naga mismiyega difan uniyam kule kuliwarako moluwege mubarataku misfare ge difan miga mi libe sawwake kowato mege baare faratta utere mihega kommes musibante kommes kala kamet dimawajja mi libe mi ha mi kandele e hisabam ferigen e huriha faratta kun dakka furi faasa ge tereng enan elibun musibata eden kandala member ena miliben der farak ge enadin faasa warid ma etab gune iturege mi singadan embima ei juwaage muamalat mi insurance terege hingal hame me gharar ege terenga bad gharar ei gharar mekeni ege goennego waanuwa ennego mimbaru nego olun arafu na muamalat shari'igotun udde nuwan meharu ena faasa milani lima ene ka nege timanna mi faasa dakkan jehni kiya warekkames bay me mole umuruga insurance faasa wadak gos million ara faasa dakkawa dakkaruga ene einge badale libene kamek nulibene kamek libene nama libene kiya warekkam enge invest engechenno heki eta duhak faasa dakkam ena dani gos ena gomuru nimige ekko hingejje ene ka libon invest echen nen ekonne daati bidakeddu wammi wan mihako wandunu aneddu ena dore ganech gan ena manekun huriya faasa dakkene living ena hori mussandef wargine far makara heles mi tereka hinkam obede me juwaage muamala maneke shariatuga me vefarege muamalat ekankam rakkateri kuran jehe ribaya juwaya gharara mi tim kantan himene muamalaten astuga insurance mi muamalat hima algon men khulasa go danwaran jeni mikan ka algon me bejehama ungenen daskor me har warak tafatu riti nantuga algon men terege me huriyache hingom medeni dawr min ichchiga nujehi weta warboda algon samalu an jehene ei mikamuga nubakam rakkatiru matta هذا شكرا جزاكم الله خيرا الشيخ محمد سنان الشيخ عبد السلام بن داود الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم هذا ربا من موضوع جميع سلف فرات ونكوري مجنديا سلف فورم فاه نمجة مديي أو من نمرة ما شاء الله ربا يقول ورجينا قلنا معلوماتك لبيجن جج هذا إن شاء الله سلف فورم كه هن حركاتك هاي كتبه فنان نكاس بدل كل مقوميدوغا وكيلانا هوريها بفنا باربا شكريا ودان نبيتي جزاكم الله خيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته